حفتمين كونغري عن نفسكارين كرد لسوريا لما ولوا ولتباهي جل كرد بيروز به اموك دلسوزي وفاداري بباكروان كرد وكردستان را ام خلق كرزگرتن لسرگيان وان راوس شهيد نامه اما دبوين هيجا روشنبير ونيفيسكار نونرين بارتيين سياسي رخصتن جواكا سيفيل حوالين من ان آفرينر بارازواني بيوي شوبينرين راستيه از بسلاوا حبريك وزهانابا وبياني كولبر باي هيني ناجمة وبنابي يكيتياني بسكارين كرد سوريا جارك دن دبيجم مبخير هاتنا أميرو البنسيا كونغري خويه حفتمين دا دجبن نتنج بوكو تيبان ريز بكن ليش بوكو هيفيه جنوبا بنويسن ورهجنا ويجي ببيبن لدما كدا كو چاند بويا خطا باراستني ياداوي هيفي دكم كو اب كونغرا ببا قناغا كاديروكي دريوتيا ميا چاندي دا وتيكوشيني دا راستيا كو اب كونغر ايرو دبن شرط ومرجن وگوهرتنين چارانوسي ين سوريا وهرمي تيرا درباس دبن بيكتي برپرسیارێکە گران لەسەر ملێ حەڕ ڕەوشەنبیر و نویسکار تێدانین سەرکەوتنا بێ کۆنگری بە دلسۆزیامە یا گشتی بە گرێداییە و شیانامە و کارینامە یا دەرباسکردنا ناکۆکیان و زەفتکردنا تشتێک و ئەم دگهینە هەر کە ئەم هەبرە ji bo yekîtiyeka bihêz ji bo çandeka Kurdî ya resen و ji bo Sûriyeka azad û demokratîk bixebitin. Berpirsiyariya li ser milê vî kongrî dîrokî ye li pêşberî vê rastiya awarte em pêşniyara jêrîn dikin em dûrketina ji nakokiyên pûç û kirina berjewendiyên çanda Kurdî weke qiblenameyekê ku nîqaş û biryarên me birêve bibe. هي فيدكن وقفكم قلنتني ببي ام بيجي المكة شالاكي كري خستني اللي دار بك بهر كان صالة يعني جي هر صالة كي ام هي فينك وقفكم ببي شاوكاني وقفكم ببي بشتقر جبو تشكسي حسكرية ويجي حسكرية بينوسي حسكرية نبيسيوتي بين كردي هروها ببي ام بيجن یک جریوری بازن کو امکاربن هستی خوا نویسین خوا چیروکین خوا هلبستی خوا ام بجن نیرین خوا دریا وادا درخی. بیشتری کو کمونگر کاری توفیش مانی راکی و کاری. ایرو روش کنگره می هفتمینه بشتی 2 سال و دمهاج در باسمونا کنگره ششمین بگو من اندامین کو هاتنا بخوندن 6 اندام هاتنا بخوندن کیتیان ویسکاری کرد لسوریه و گلک خالها بن گودان و صندن سر ببن جبر گلک گوهرتن د سوریه د چبونا د روشات نبین بکشتی د جیکه چبونا بگو من افتمام جیکه باندورا خال جیانا سیاسی و ابوری و جباکی و چاندی و روشنبیری جیکه بگو من و بکی او جیکه هیویا ما آوا کو کنگر لسر باروشان راوسته و کاری به خوا پروگرام بگی لگوری گوهرتنین گونو چه دبنو به هشمندی کنو به هشمندی عقل کی فکری گو کاری به لسر ویروشی راوسته و ام به هفره بگهن بریارن کو بخدمتا یک چند و پینوسا کردی به وک سلوگان اما نویسکاری برپرسیاریه و گوتنا برپرسیاری گل گرانه ایگو واتایا وینا کی زانبه گرک لهر جهی
نویسکاری برپرسیاری بید.